biye religyoso. Malugodayin do, saupan mo kami. Banadalaming belwan at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kayo. Malugodayin do, saupan mo kami. Banking nanumang atutuklasan dat apapalto kaya panding tao. Baluming kilalanan, kinging Diyos, siyang makiupaya kay kami, ampon king sabla. Malugodayin do, saupan mo kami. Banking oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub king karinaning igpangatsubanwa. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban kanita mate kami nga tsuking kapanayin at pamikas sundukang Kristo, ampon ka rin paraming tao. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban mi matulan kami king kamatayin, darin pa kamalan mi king biye, pauli ning kapaniligan mi king ginung sinubling mebye. Malugodayin do, saupan mo kami. Banding kapatad ming meha mo na biye, agad lang midakayanan kim pangasubli ng mebye ning anak mo. Malugodayin do, saupan mo kami. Ngayon itahimik tamang manalangin para karing sarili tang kapagnasan. Banala Maria, saupan mo kami karingkekeng kailangan. Ipanalangin meng kabilugan na balayaning Diyos. Manano na sanang mipayabot ngan kaya kami ingalan ang gamong sawop. Ginubinye may Maria kay kami ban maging induming makatalagang sumawop kay kami, kimbalang penandit. Ibiye mo kay kaming grasyang magsakdal kami kayo, king nano mang kekeng kailangan. Yanasa. Induning Diyos, induning Diyos, nano mo'y ngaduan ko. Aliwaing bandiling yato, yaning tulang ko kupaso. Induning Diyos, induning Diyos, oy ningimbot ko. Inganak mong mal, ake kang kakaulan, I Jesus sabadi mo. Induning Diyos, induning Diyos, ani kuking mala. Ipakit me inganak mo, anong nukumi sadsado. Induning Diyos, induning Diyos, oy ningadwan ko. Nung miras na sa ing tawli kong oras, agad meng pakit kaku. Panalangin na kapasalamatan. Ginong Jesucristo, tunay at sukaking kasantusan-tusan na Eukaristiya. Sa sambanda ko, metulaya ingig pa, king iya ampon ika mikametong kayo at king kapamilatan mo, pakikasundo na ing sablaking sarili na. Ipagkalumukia kami ing grasyang tunay kapasalamatan, para king hanggang dapat ningig pa, para kaya kami. Laus ke sana lubag salbat ka rin kasalanan mi, at layon keng gawang kapaglarinan para kareti. Kapamilatan mo pasalamatan miya ingalan ang gangig pa, para king kalam ning biye. Lelangana ing sablang makapagmulalang bagay keting yato, para kaya kami. Abalo milasan ang gamitan masalese, ban kapamilatan da, daguling lugod mi para kaya ko. Babo ning sabla, pasalamatan miya ingig pa, ing tinubod na kaya kami, peka maraguldiling tanda ning kayang lugod, ban ikabos na kami at inganggang lelangan kapamilataning kamatayan mo at pangasubling mebye.
Pasalamatan da ka Ginoo, ing binyeme kaya kami ing mismong indumo, ban maging indumi ang alan hanggang sao. Manano na sanang ding dakalakalam at inggap mi uli ning kayang pamamilatan at lalong-lalo na uli ning pamagnobena mi. Di na kaming lalong maragul a kapanaligan, king malugod ng pakalulo ning Diyos, ampon king alan ang ganang sawop, ning malugod ming indu. Daptan mi sana kapilan man, ing banal ng kaburian ning Diyos, at manatili kay sana king lugod na kabang-kaba. King kabanal-banala na Trinidad, Igpa, Anak at Banalay Espiritu, miyabiyaing dangalan, ligaya, ampon kapasalamatan, ang gakingalan hangga. Amen. Panalangin para karing masakit. Ginungeso Kristo, piyako mo rin kekeng kasakitan, at pisanan mo la rin kay kaming kalungkutan, bani pakit mong masala kay kami, ingulaganan ing kainan at kapibabataning tao. Malugod mo ang pakiramdaman din kekeng panalangin para karing masakit. Ipagkalub mo hindi ta sana hanggang ating kapanandaman, pauli ning sakit, kilala raking makabilang la karing mepili, aawsan mong nuan. Saupan mo lang makatalus king kayabe mo la king kekang kasakitan, para king pangakabos ning yato. Yanasa, manalangin tamo, Ginong Diyos, kapamilataning misteryo ning kamatayan at pangasubli ng nebye, ning bugtong mong anak, dapat mo ing pamanatbus king ketawan, king mit mong kapanaligan, papasyag mi iting misteryo king sakramento ning Eucharistia. Saupan mo kami, bandago lalang likat, ing bunga na ning dapat mong pamangabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bapumit mo king grasya, ginuatsuke ka, nuan karing sablang babae, at nuan yung bunga ning atsan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, dalangin mo kami, ngenit king oras ning kamatayan. Amen. Si Claude Tampo para king Horacio Imperata. O mapamakalluluan pon mapagmalasakit ay pami, aminan milaring kasalanan mi, at makapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan ke kami, at may kamate na karinda kalatao. Adwan mingeni keko, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, adyat me ke kami, ing makaulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiklangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat kimpangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya kimbansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, kim pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kay kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong,
Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami kimpa magbaying lubat kabanalan. Itiya duwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. E mo sana pisawili ingaklis mi kaya king kagulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwana na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Kalungsod, Ipanalangin mo ang kami. lagyuning igpampo ning anak ang po ning banalay Espiritu. Amen. Maya pagat panapon po kay katamuan, kaniting banalamisa, yabe tala po ka rin kay katang panalangin, ingka pasalamatan na nimbalayanan ng Maya Papastul. Lalong-lalo na Isita Celis, Erwin Dizon, Gloria Matic, Mr. and Mrs. Antonio Borlat at Dolly Canda. Special intention ng Encarnacion Bernardo, Jessie Salak, Maria Manalo, Ether Monic Celso, Canberra Puring Karelang Pamilya. Para ka rin kaladwa dari Virgilio Rivera, keng kayang second death anniversary, Remigio Lagman, Alfonso Sason, Jose Kasupanan keng karelang death anniversary, para king 9 days ng Wilfredo Tan at Narciso Di Mabuyo, antimurin para ka rin kaladwa dari Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Leonor, Nole Sr., Edwin, Francisca, Mariano, Ricardo, Asuncion, Jesus, Jose, Odilon, Susan, Pablo, Reynaldo, Aurea, Juanita, Segundina, Javier, Emelita at Edilberto. Talakad tapot makyabe king dalita pamuklat. Balayan mo, O Ginoo.
king lagyo ng ipampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili ke kayo. At keka antimurin. Kapatad, abiyabe tamo kaniting banalamisa para king kapag masusyan, king ka-fiestan dari San Pedro at San Pablo. Kaniting misa kinalanan tayo ing mula ning kekatamong pakamalan na simbahang katolika, kapamilatan da rin ning meni muna at may muntukan king pisamban hakayanakana. Yabe tala po kaniting misa ring kapatad tamo ken CWL, king mabilog ng familia. Batangan po ngayon maging karapat dapat si siyan tala pa at panyawad kapatawaran ding sablatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at may aliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo, at kay kayo kapatad, ingipanlangin niyo po, King Diyos, sa ginutam. ing Diyos sa bayupayang tuto, pakalulwa na katamot, king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanaga. Amen. Ginoo, pakalulwan mo kami. Ginoo, pakalulwan mo kami. Kristo, pakalulu, Kristo, pakalulu. Ginoo, Ginoo, pakalulwan mo kami. Ginoo, pakalulu, Kristo, pakalulu, Ginoo, pakalulwan mo kami. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Ginom Diyos sariling banwa, Diyos ipang mayupaya, pupurian dakat parangalan, paligayan dakat sa samban, pupurian dakat parangalan, paligayan dakat sa samban. Arining banwa, Diyos ipang mayupaya, pupurian dakat parangalan, paligayan dakat sa samban, pupurian dakat parangalan, paligayan dakat sa samban. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kapayapan, karing taong kayang kaluguran. At king yato kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. Ginuming Dios, King Aldoyti, pasalamatan da ka para karing apostol mong Pedro at Pablo. Ipagkalog mo kaya kami ing karelang kasalpantayanan at katapatan. Banatalakad biya busal mi, ing pisamban,
anong kenula mabibye at mete anting metong a komunidad ning talkasal pantayanan at lugod. Ibiye mo kaya kaming karelang kapaniwalan at tetagan, baning kanayato makapakirakeya king mayap ng balitang Jesukristong kaya kanganak, ban magingega na ganayang bagay karing sabla, ngeni at manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kanita mo ring pananaw na ito, pigmulan lang linupig Herodes, ding miyembro ning iglesia. Pepatabtab ne batal i Santiago, ing kapatad ng Juan. Inyang ikit ng iti may kaibietula karing Hudyo. Sinduna pa at peparakap na i Pedro. Iti milyari kanitang kapiestan ding tinape alang lebadura. Kaiba deng deka pi Pedro, delare king sukulan, at karinde piliwas-liwas guardian, ding apat a grupong sundalos. Tsapat la katao balang grupo. Isipa ng Herodes ing yarap ne karing memalen Hudyo, kalabas ning Paskwa. Inya, menatili king sukulan ni Pedro. Dapot menalangin lang taimtim king Diyos para kayo ding miyembro ning iglesia. Kanitang benging bayure yarap Herodes king balen. I Pedro matutudya pilatan ding adwang gwardya. Makataliya karing adwang tanikala. Atin mo naman gwardyang makabante king pasbul ning sukulan. Kabudabod, ing metong anghel ning Gino, at yu kilob ning sukulan, at sinlag ing sala karin. Tepik ne pago ining anghel i Pedro, ginising ne, at nga na kayo. Malagwa mibangon ko, kanita mo rin, may balagla karing gamat na ring tanikala. Sinabi na kanita ning anghel, mi-bless ka at isulod mo la ring sandalyas mo. May mintuyay Pedro at nga nakeya ning anghel. Magbalabal ka at tuki ka kanako. Tikyaneng Pedro luwal ning sukulan. Makanyan man, nabalo kanita nung tutuing darapta ning anghel. Balana maninap yamo. Linabas na king mumunang bante. Kaybat king kadwa, at ikwarang miras king pasbul bakal, apalwal papunta king syudad. Mibuklat yang dili na yung pasbul, at melaos lang linwal. Tinunton la king metong amalating dalan, at bigla niyang likwan ng anghel, i Pedro. Kanita na api bule-bule Pedro, ing milyari kaya at ngana. Ngeni ko api pihu, king iti tutupin. Tinubod nening Gino ing kayang anghel, at linigtas na ko king gamat ng Herodes, at king sablang bage tatangkarang daptan, ding memalen Hudyo. Ing amano ning Gino, Salamat King Dios. dalit apakibat. Ing anghel ning Gino, iligtas na laret ang makitakot kayo. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na laret ang makitakot kaya. Pasalamatan kay ing Gino kapilanman, labi ko elatok ng pupuri kayo. Ing Gino yang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na laret ang makitakot kaya. Parangalanye kambe ko ing Gino, miyabe-yabe tayang puryan ing kayang lagyo. Menigapuko king Gino at peki batana ko, karing sablang takot ko, linigtas na ko. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na laret ang makitakot kaya. Lumawi ko kaya at tumula kayo at eko mipakarine. Ing taong maliligalig, king Gino minaw siya,
at ya pakiramdamane, king sablang dusa no, ikinabos ne. Inganghel ning Ginoo, iligtas na la retang makitakot kaya. Ing anghel ning Ginoo babanteno retang makitakot at gagalang keyo, king panganib liligtas no po. Pilasan nyo at subukan ing kayang kayapan, tumulayo ing tawong keyo magsantong. Inganghel ning Ginoo, iligtas na la retang makitakot kaya. Pamasang ibat king kadwa ng sulat Pablo kan Timoteo. Elumuat ni sakripisyo na ako. Ulin din at ang na ing oras ning paglako ko ketiking yato. May kilabang kong mayap king pamakiligligan. Ato parang kuna ing kanakong parasan. May natili kong tapat king kasalpantayanan. Ngeni, tanggapang ko ni ing korona ning tagumpe, amisadya para kanako. At ing Ginoo, imbanalaw kum, yang miputong karing korona kingaldong ita. Emo kanako, nune pati nakaring sablang malugod manenaya kimpanyatang ng pasibayo. Dapot, inantabayanan ako at dininasikanan ning Ginoo, ban apasyag kung ganap ingamano nin Diyos karing pagano. Miligtas ko king asbok ni Leon. Ing Ginoo iligtas na ako king sablang marok. At siya mo rin imiyatad ka na ako king kayang kayarian. Kaya indigaya king kapilampaman. Amen. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios, parangalan tayo po yung maya pabalita. Ikay Pedro at babo ni Timbato, italagad kay ang iglesia ko, at dimpasbol ng impyerno, ere daigan. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Inyang miras niya Jesus bandaking balen ning Cesarea de Felipe, kitang nakaringkay ang alagad. Agpang king sasabyan da ring tao, nino kanu ing anak ning tao. May kibatla, di nga liwa sasabyan da king yay Juan na maminyag, di nga liwa sasabyan da king ya i Elias. At atin namang sasabi, yung propeta Jeremias so metong ya, karing propeta. Hoy kayo, nga nang kinutang karela, nino ako. May kibati Simon Pedro, ikay Kristo, inganak ning Diyos, amabye. Nga nang Jesus kaya, Simon anak ng Juan, mapalad ka. Uling sinabi mo, emenibatan king tao no ne kang ipakong at siyu banwa. Iya mismo, ing pepabalo keka kaditi.
At ako sasabihan ko kay Pedro, at baboniting batuit halakad ke ing iglesia ko. At ing pasbol ning impyerno ere sambutan. Ibiye ko lake ka ring susi ning kayarianing banwa. Nanuman ning emoy paintulot ke tiking yato, emo muna man ipaintulot ka rin banwa. Nanuman ning ipaintulot mo ke tiking yato, ka rin man banwa, ipaintulot. Kapatading mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pagat panapon po kay Kongan, Maya pagat panapon po. ningkay po mag-social media ka o kaya mag-Facebook ka, ewari po ningkay bigla na ng ating lunto, mga tuwang letrato, black and white, kay ba't sabyan na keka, circa 1922 nga na, o kaya circa nga na 1898, na limbawa, akit mula, yatang kekatang minunang bayani, o kaya deng ninuno tamo, nang kay po ba nakit ka circa 1958 na, patangakit may tambali, agad mo nga isip, kalupanin itang matuaming bali, nga mo, deta pong bakod bilog-bilog lang makanyan, detang ginamit na rin Amerikano, ne po, niyang maglanding la, gewaro palang kaireta, tang bala mo, runway, uling puros gabon kay katamo kanita, detang makabakod nga ni kay katamong bilog-bilog makanya, nila rin ginamit da, as runway ketang panahon na ita. Ano pong kanyaman balik-balikan ne po, makanyan pala yung kanita nga mo, makanyan pala yung itsura da, ding tao kanita, makanyan na palang miblas, ding minuna kay katamo ne po. Ngayon po aldo nga iti, special niya na namang misa, pablasang pagmasusyan tayo yung solemnidad da, di San Pedro at San Pablo. Di nga rin tamong lalawing letratong black and white pasibayo. Atin pa pong photo album. Di nga rin tang lalawing photo album da, di Apu, Aboying Kong, ne po rin kikatang pipumpunan, lawen-lawen tala, ninong kalupa na, ninong kawangis na, kay burbiruan may mama, kalupa may pala itatang mo, niyang anak ko, maganyan. Akit mo po nung ninong kawangis kalupa na. Bakit? Kasi pin po, ngayon do nga iti kikilalanan tala ring adwang asyas na ning simbahang katolika, San Pedro at San Pablo. Karen pong mialiwang pisamban, ela mawala rin. Makatalakad di San Pedro, kay ba't makatalakad di San Pablo, deng adwang asyas na ning pisamban. Kaluguran kong kapatad, apostol lang matenakan nga tamong sumabi, dapat tingkarelang kapalan, tingkarelang pamanuru, ilaman, megin lang martir. And their martyrdom kanu ended the Roman Empire. Ingkarelang pangamartir, yung meging kapupusa na ning pamagari na ning Romano Imperyo. Kaluguran kong kapatad, meging martir la. King kapanwalanda ding Romano kanita, gustong pemate mo ring Katoliko, pemate mo ring Kristiyano, magisan la. Pero, ing kabaliktaran, yung milyari. Utang papatenda na, malamo po yung daya at tinulukeng gabon, malamo tanaman. At tutubula, tutubula, tutubula. Napun po yung pekathim na ning bayong ordin tamong pari, yamong Justin, ne po. Unless a grain falls into the earth, it remains just a single seed, na grain. But if it falls, it dies. And then, tumubuya, and it will bear much fruit. O yan ing katataganda, then ing kikatamong pillars of the church, St. Peter, St. Paul. Anyan tumulo ing daya, balamo tanaman la mushroom lang sinibut, at tinubu lakwas ing kasalpantayanan karing tao. Nailaman, they are willing to offer their lives to become martyrs for the faith. O ining mumuna tang kikilalanan karela. Ing kadwa po, lawentala din ing kikatamong pipumpunan areni, ila talaga rin pipumpunan tamo. Patayo po subukan,
you trace back, nino po yung papatangin? Pope Francis, ne? Pope Francis, Pope Benedict. Pope Benedict, John Paul II. John Paul II, John the 23rd. John the 23rd, Paul the 6th. Direction may nga nito, tuntunan me, yung kapupusana, San Pedro. Na pinita mo po kanu, the only religion that has direct succession from Jesus Himself. Yang mi talaga kang Pedro, at mituki-tuki na hanggana kang Papa Francisco. Metong ya po yung karengke katamong panaligan at pagmaragul ang tingtune simbahan, tune iglesia at tinatag na mismong Kristo. Anyapin, in direct line of succession is very clear from Peter up to Pope Francis ngayon kasalukuyan. At ang katatawlan pong kikatang pigunaman, yapin ini, ing maragul ng tiwala ning Diyos king simbahan. Ngakupin ke kayo, kening ilitim dabtaga, pigkalugno ring susi kang Pedro. Misa na, banggit ko na yata kaya kayo ini. Na ring susi, metong lakareng, pakabalan tamo. Ginuko niyang misan, supayabel, tudurot niyang alam patugot, may bugyang mamurit. Bakit? Alalo rin susi na. O ganaganang susi ng pisamban at sulagan po ka rin po. Makanang magmisan Domingo, alalo rin susi, mawawala la, mamimisplace la. Mi pasnong gangeno ikit. Kaluguran kong kapatad, metong lakarempaka, ingat-ingatan tamo rin. Ing susi ning baleyo, lakwan may kayong pisamban. O dyan, di takali, may orita kayang milyones, po. Neta makabaul mong pera, makananula, pigahaganakan mo la. You do not entrust your keys to anyone. Agyang kanino mo, may panwala, ing susi mo. Brand new yung kotse mo, kay ba't biyeme, king metong ang mo kilala. Kung yan, di takali kay. Tamong mawalaya, alayo kayong bulsa mo yung susi mo, maligalig na kayo. Bakit? Uwe pa mambayad. Babaldugan na pa kayong bangko. Kay ba't mawala yung susi, po? Ay ginuko, talagang magulo ka kaisipan. O yan pa kayang susi na ning kekang aparador. Anong nukar na tsungan ning kekang sikreto, po? Ingega na ganang pisala sa likot mo at tsungan ken. Panemeng kayabe, paneyang at tsu, king lelem. Pero yung ginu, pigkalog na yung susi kang Pedro. Anti nang sinabing, you will have direct access to heaven. Nyapin nga nang sinabi kaya na anumang paintulot mo kaya tiking yato ka rin man banwa, may paintulot. Dapo tingin mo yung paintulot kaya tiking yato ka rin man banwa, may paintulot. Yan intiwala pigkalub na kay katamo ning Ginu. Kang Pedro at karing kalili na, nganing kasalukuyan itamungan. Anyapin, itamo kaya tibulaon, we have the Good Shepherd Parish. Pakamalan tayo, ingatan tayo, pagmasabalan tayo, lingunan tayo. Tamo mo po bisita keni. Napotang ating misa, lukluk ka, at kaybat, abekeng misa, kaybat yarina. Po. Ali, tamo bisita keni. Oy ning kekatang bale. Gening aldongay ti, kikilalanan tayong matuwang bale. Karin, King Roma, karin King Inumpisanda, ri Pedro at Pablo. Kaluguran ko kapatad nga kupin ke kayo, ini ing pakabalan tamo, ing pisamban. Aliwa po yung struktura ngayon nun ing balang metong ke katamo. Yapin itang ingatan tayo, sesen tayo, pagmasabalan tayo, ing metong at metong. Uling ala nang mamamartir ngayon at inlapang papapaten para king kasalpantayanan, mapilan na lamo. Pero lagi ko ken at kulay ta kung kulay katoliko ko, pari ko, kristyano ko, daknanan po. Pero at sa pamurinig martyrdom, maknanuya, when you offer yourself in the service of the church, potang bibiyeming sarili mo, anting talasuyo na ning simbahan.
Ngeni po, hakakitala rin CWL, ding mag-serve, lectors and commentators, greeters and collectors, nights, EMDC, at choir, at miyaliwa pa, media ministry, nilupang yakwa sabi kanyan, puta manamdaman la, ding ganang din, offering of oneself in the service of the church. Pero aliwa mo ito, nune, itamungan, na putang manyaw sing pisamban, para lingap, lakwas na karem pakakalulu at makalunos, kanita tamo tune maging martir para keng simbahan. Kapilan pa mo menyaus tamong kasopan para kareng ke katang kapatad na mangailangan, tayo ke ka mangailangan. Mangailangan ka naman. Pero wag yung mong isakripisyo ito. Nung halimbawa, mamangan kang babi, makalawi lang kako. Ngeni, king kamal ning babi, anak pa magbabi, nga mo. Magbura na akong ulam. Itangatipid ko, idake ko, karem pakakalulu. King lugut ko, king pisamban, uling menyaw siya. Kapatad, anti na ka namang martir ning simbahan. Pe pakit mo yung kekang pamanese, good, at pamagmasabal, king bianal, akapulungan, ing simbahang Katolika. Mangarita mo kang Pedro at Pablo, maragula malasakit masabal, at sinesere ing pisamban. Isundu tayo. Bangkanita, apasa tayo, karing tutuki namang henerasyon. Amen. Talakad tapoy pasyag tayong kekatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Dios, ibpang may payang tuto, linalang kimbanwatiato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upayan ng banalay Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwo, makaluklok wananin Diyos, ibpang mayupayan tuto. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum karing mabiyempon karing menga mate, sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. kaniting ka-fiestan dari Apostol Pedro at Pablo, at wangasyas ning Iglesia, manalangin tamo kang Jesus, sing anak ning Dios, at ngatangan pong sumabi, Ginu, antabayanan me, ingkekang balayan. Ginoo, antabayanan me ingkekang balayan. Gino, gewa mi i Pedro, ing magliligo asan. Metong ang magliligo karing tao. Mitubod kang bayong apostol ngini, banda ka laring makarandam, king kekang amano. Inyang aming manalangin. Ginoo, antabayanan me ingkekang balayan. Kindagat-dagatan, inutos mong manahimik ing hangin. Baning bangkaring alagad, eya lumbog. Ipagluwalume kekang iglesia, karimbagyo ni kasalukuyan a panahon, at pagkaluban mong sikanan, ding kayang mamuntukan, inyang aming manalangin. Ginoo, antabayanan me ingkekang balayan. Kaibat mong sinubling mebye, tinipon mong makapadurot kang Pedro, ring sasalpantaya keka. Anting mayaping pastol, tipunan mo ring sabla mong balayan, king metong akawan, inyang aming manalangin. Ginoo, antabayanan me ingkekang balayan. Tinubod may kekang apostol Pablo, ban ipanaral ing mayap a balita, karing pagano. Guston mong dasnane, ning kekang mensahe imbalang lelangan, inyang aming manalangin. Ginoo, antabayanan me ingkekang balayan. Pikatiwala mo, king kekang iglesia ring susi ning kayarian. Ibuklat may ing pasbul ning banwa, karing hanggang sasalpantaya, king malugod mong lingap, inyang aming manalangin. Ginoo, antabayanan me ingkekang balayan. Tanggapan asanin Diyos ing kapsalamatan tamungan. Yulino sana, king kayarian ng maligaya, ring kapatang may ang unabi, ipanalangin tala, king Ginoo. Ginoo, antabayanan me ingkekang balayan.
ngeni adwan tamo po ing saritang kapagnasan. Ginoo Jesus, kambilan me ingke kang iglesia, papanatilyan mong mabye ingke kaming kasalpantayanan at bustan mong sumulong ing diwa, mong sumulong komunidad ke kami, ngayon at manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid, bandeting kaya katamong daon matanggap la arapan ng Diyos simpang mayupayang tutu. Panggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuri at kaligayan ing kayang lagyo, king kakatami kasaplala ting mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Oy pamimiglalang pakyabe rasa ringke kang apostol ing karelang panalangin king ke kaming ayin at so pandaking magmasusi kaniting sakripisyo ning lugod
at pamisan metong. Itingan po adwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kekan Yat timurin, nayo rem pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Dios king alananggat lubos mayupaya. Kapakapnuan mong tula, ring kekeng puso, kabang parangalan mila ring dakila mong apostol, Pedro at pamuntok, king kasalpantayanan, at Pablo, ing matenakan at talapanaral. Pedro, tinas ning Santa Iglesia, ibat king tapat takawan ning Israel. Pablo, delaning kekang aus karing bansa, at meging talaturune ning yato. Ing balang metong king pinili ng paralan tinipunet, pisan metong king bugtong ng pamilyang Kristo. Pareho lang may kirake king kamatayan ning metong martir at ngeni mapupuri king balang sulok ning yato. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami king alangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngamingan kakanta. Banal, banal ka o Ginoo. O sanna, king kakatas-katasan. O sanna, king kakatas-katasan. Nuanying daratang, king lagyo ning Ginuon wanya. Nuanying daratang, king lagyo ning Ginuon wanya. O sanna, king kakatas-katasan. O sanna, king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king ambun ning espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya at manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa kinuwaning tinape, at kabang pasalamata na ka pirasune, at binyene karingkeyang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis, at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuwanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan, amibubu para kekayot para karing dakal, para king kapatawaran, ding kasalanan. Daptan niya iti, hanting kapigaganakan kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Mete ka, Kristo sinubli kang mebye, Kristo datang kang pasibayu, king kawakasaning panahon. Ini ang ining gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miya daraon miya keka o ginu, ing tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginuing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilugayato ba di ganap me king lugod. Muna kambening ke kaming Papay Francisco, Florentino ing ke king Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metod na kambening kapanaya ning pangasubling mye, lalo na ami at ding sablang mayango na biye, ame nalig king ke kang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi pakaluluan mo kamingan, ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga, kambening nuana Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ing mal ng esposo, ring nuana apostoles, lalo na San Pedro at San Pablo, at ding sablang santo sa may matula keka king kekabading panahon. Layon po riyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos, sipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. King mit mong kapanaligan at lugod king ipa, mahusta mo, king panalangin at tiro na ning Ginoo. Chubanwa mi samban yaing lagyumu, datang ke kami ing kayarianmu, mi pamintuan ing lubmu, keti suli pantibanwa, ing kakanan mi king Aldo, ibiemu ke kami king Aldo ngeni, amponi patawad mo ke kami, ding salami keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emu ke ipay saul king tukso. Nunay kabus mo kami, King Marok.
Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning kekang pakalulu parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mi pamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyeng nuwa na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. Uling kayong kayarian, ating kaypayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kekang apostoles at ngani sasabihan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babyeku kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at nagpangking kaya kang kaburian, mayapan mo yung mikakapayapan at pamisan metong ya, ikang mabibiyek, magari, manggaman, kingalananga. Amen. Ing kapayaparing Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Bakit tapoy may kakametong taking kapayapan? Kapayapan po kaya kongan. Ba't metong yan? Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan laring maiyaos king apuna ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keko, dapat tigkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ang katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasa, isadsad, hangga king biyalan hangga. Amen. Ing katawan ng Kristo. Amen.
Kaya kayo pong kapatid mi nga tsuking karelang pibale-bale, na may katanggap king banal ako munyon, abahin niyo ko pong manalangin, king dapat ning espiritual na pamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, di ba yung mesa ing biening kekang iglesia kapamilataning upaya diting sakramento. Ing pamamirasong tinape at ing turu ning kekang apostol, pisan metong andake sana king kekang lugod. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing orasyon. Ing anghel ning Ginoo pabalwaning Birhen Maria, At kinagdiya lalang ding banal na Espiritu. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng gano'n Diyos at tsukeka. Duwan ka karisablang babayat man niya pa naman yung bunga ng atsan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalay mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Aniko, walipaning Ginoo. Malyari kabot ka na ako ang tingking kas mong amano. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng gano'n Diyos at tsukeka. Duwan ka karisablang babayat man niya pa naman yung bunga ng atsan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalay mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Indi bino berbo may kisaw tsakeka tamo. At may kisawpya kay katam. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng gano'n Diyos at tsukeka. Duwan ka karisablang babayat man niya pa naman yung bunga ng atsan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalay mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baan nga paintuliran at nabang na ni Penga ako ng Yeso Kristong ginutam. Manalangin tamo, tapukan mo pusa ng grasya ginuming Diyos, ding kaladwami, at ampat kim pamalita ning anghel. Akilala min pamikatawan ng taong Yeso Kristo ng anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayin king krus, apakyabutan mi naman saning ligay ning pangasubli ng mebye. Alang-alang sa puiti king ginumi mo ring Yeso Kristo. Yan asa. Ligay king pampon king anak, ampon king banal na Espiritu. Timoy sa jarang ligaya, ibating kamumulan, ngayon ikapilan man manggamang king anananga. Amen. Ligay king pa, ampon king anak, ampon king banal na Espiritu. Ang timoy sa jarang ligaya, ibating kamumulan, ngayon ikapilan man manggamang king anananga. Amen. Ligaya king pa, ampon king anak, ampon king banal na Ang Espiritu. timoy sa jarang ligaya, ibating kamumulan, ngayon ikapilan man manggamang king anananga. Amen. Ken pong Friday, ken Biyernes sa daratang July 1 na. Nya po first Friday ya po. Anya paganak ka, abak ya po ing misa kanita, alas 6, oras santa, panimunan da rin apostolado ning panalangin, kabagya ko po magpakumpisal ko kay taking gulot. At kay bat po ing kapag masusyaning banalamisa, alas 7 na ning abak. Sabado po, makanyan mo naman, alas 7 ning abaking misa, panimunanda naman, deng Legion of Mary. Dakal pong salamat ka rin CWL, ameni muna kayo misa na solemnidad ng San Pedro at San Pablo. Palakpakan tala po. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kekan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan berin kaya kong familia kilagyo ng ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone umetana king kapayapan. Salamat King Dios. Maya pasisilim po kaya kongan. May pasisilim po.